U sabornom hramu Svete Trojice u Vranju počelo je freskopisanje oltara, koji predstavlja srce i najuzvišeniji deo ove svetinje. To je mesto gde se obavlja sveta liturgija i gde se, prema verovanju, neprekidno susreću nebo i zemlja. Freske koje se oslikavaju u oltaru nisu samo ukras, već imaju dubok bogoslovski, liturgijski i duhovni značaj. Blagoslovom našeg mitropolita gospodina Pahomija i zalaganjem crkvenog odbora Svetog hrama, centralnog hrama, sabornog hrama Svete Trojice u Vranju, počelo je i uz pomoć verujućih ljudi, počelo je oslikavanje oltarskog dela, freskopis, dakle oltara. U toku je rad i planiramo da nastavimo u kompletnu crkvu da freskopišemo. Tako da pozivam verujući narod, sve one koje žele da se postaraju za lepotu ovog svetog hrama, kao što su naši preci ovaj hram podigli u svoje vreme, u teško vreme, u vreme Turaka, tako da mi bar sada u slobodi nastavimo da se staramo o lepoti ovog svetog hrama. Oltarski prostor u Sabornoj crkvi u Vranju smešten je na istočnoj strani građevine. Osvetljen je jednim prozorom koji se nalazi na središnjoj kohni. Svetlost sa ovog prozora obasjava časnu trpezu koja se nalazi na sredini oltarskog prostora. Ova crkva je bila kompletno freskopisana, međutim, zbog zuba vremena, zbog različitih nedaća, mnoge freske su okupatori bili okrečili u belo, tako da evo sada, znači zbog različitih neprilika, došli smo u fazu gde, hvala Bogu, postoji ova inicijativa, blagoslovom naših mitropolita, crkvenog odbora, verujućih ljudi, svih oni koji žele i koji se staraju za lepotu ovog svetog hrama. Freskopisanje, odnosno Biblija u slikama, kruna je izgradnje jedne crkve. Svi ljudi dobre volje mogu svojim prilozima da pomognu izradu fresaka u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju.